Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz Toktog'dagi mal bozori tartib ko'rsatmoqchimiz. Anda mesela qo'y tartamiz. Qancha ol bayka? 10,5 deydi. Anda mesela kanalga like basıp, подписаться knopkaсын basıp, kommentariy жазып turmuşlar. Biz bugün mal bozorda болгон нерсени полностью чагылдырып беребиз. Мына эшиктин алдына келип калдык biz mal bozor. O merde inkubatorlar var ekan. Qancha oladi inkubator? Bazı 4,5. Bunu özüme жазадыган же бияктан. Ой, Токтог'dan жазайсың. Токтог'дан жазай işte. Toktog'dan жазалган инкубаторлар бар. Qancha turadi ekan? 4,5 aka. 4,5 deydi. Bu kalınlığı qancha bu? Ekiligi elebe. 90 жұмыртқа ekan. 90'lıkla жазайыз aka заказ береді. Qancha dotasi? 40. Öz elebe. O torpa. Kunacın 40 dedi. Qancha dotasın dostum? 38. 38 ekan o. Torpaqçı. Torpaq qancha? 19. 19 ekan. Ayga qancha beradi bularga? Qancha dotas bayka? 85 dedi. 85 dedi. Boz kun. Boz ha? Жақында qoldi o'xshaydi ha? Yo'q, mayga boradi. Mayga boradi ha? Torpaq ya. 50 dotam. 50. Erkek ekan. 50 deydim onu. Su tushguncha dayoqda. Bayka mo torpaqlar qancha? Boğazım bilmeyken. Qancha qilsa beramiz? Qancha qilsa beramiz? 50 vermedim. 52 qilsa berasizmi? 2000. Erden de kança sırad verme koyduk yok oy. Köp düzeni durup dedi. Arıq qo? Arıq. Arıq qo. Çenem salınıp da. Köptüğün hazır. 18 yılgane 4 babayı var. Qısır болып қалған o'xshaydi bu yil ha? Bu yil qısır болып қалған. Men yemek görgön joqum ya. 6000 deydi mo qo'ylarda. Qancha aytdilar? Yine altıdan özüm başına kusanan da yatta. Kıran ayılmasa payla koyunda da. Altıra barra alak ki. Altıdan berem deydi. Qancha dotas mun? 7,5. Çeviç qancha? 4,5 var. 4,5. Qancha ichki? 550 so'm ekan. O zillikdan jazolan o'xshaydi. Qalınlar ekan. Yo'q, becha budani jaza. Jam Moskvishnikdan da jazaganlar bormi?